nako ke 7 o'clock tsamao ba je tore makatullo sa le teng ba tle ba tlo ithuta ka taba ditoro bana be sware ke netabeng monana ya ditoro hape ka jeno ke kopa le ntshwarele ke batla go bua ga tore iwane fera ke a tseba gore ke thotse toro tse 3 then nthu enana ke tla e beya next week se ke tsa 5 ke kopa le reke data e enough go na le ntho e ke batlang go itlhalosa ka toro ha batho ba ntse batla go nna re bua re qopisana le bona bana beso leeto la hao la moya life ha wa kwalwa leeto la hao la moya ntho e ntseng go le feile ha wa kwalwa ane ntho e ntseng gore leeto la hao le feile la moya maybe mo no lo tshwasa teng o ile wa lo tshwasa wa khuta dintho tsa o di sa tsamaye hantle wa ya wa lo tshwasa wa baleya wa khuta wa baleya ka lebaka la o bane o bona gore dintho tsa o ha di tsamaye hantle e re go jwe toro le baka ke mo fukeng bona ka o etsa gore le baka ke ile ntse gore dintho di tsa tsamaya hantle the misinterpretation of dreams ke yona ntho e yentseng gore leeto la hao le sekebela atleya bana be ntho ya go manolla ditoro ke neo ha e dule ho mang kapa mang ba bangata batho ba itse ba bat ke neo le ka haro ba e bile teng ntho ya go manolla ditoro ha ba na lengolo ka mane ka go ba Korinte 12 mo e buang ka dineo tsa moya gore ho senola se hlaiswang ke moya ke neo so wena leeto la hao a tsamaya hantle hobane ha o no jwetsa ngaka ya hao ka pokobela wa hao ka pomongake wa hao gore o lorile eng o na hloleha go hlalosa ntho e wena o ilorileng so ntho eno ya etsa gore badimo ba bone e kare ha o etse ntho tse di gongwe kapo ha o etse dintho tse nepahetseng so 90 out of 100% bana beso only 2% ya batho ba sitseng be e le gore ba kwetswe ka moriana ha se batho kaofela ba kwetsweng ka moriana batho bana ba tinne dintho tsa bona di sa tsamaye hantle hobane ba ne ba hloleha go phepisa ditoro kapo go manolla ditoro ya ka mo badimo ba di beyang ka teng ke yona ntho e entseng gore leeto la lona le sekebela tswelela pele la go thwasa ha le nka le ntse go thwasa ke go lora so if o tla go nna ke le mo Fukeng nna ke tlameha go cleanser physically and spiritually ha se go cleansitse ke etse show ya go connecta le sedimo sa hao gore se tlo gona go thwasisa se gone go bontsha dipono rona ba se tlonkwe ha motho a tlo kena le setlo re ha pudi ha o sa e thwasitse o tlo go bone pudi ya hae wa ipusisa so bana beso ke la boraro e re ke kene torong 7 o'clock toro ya rona ke ena mme ku ona mona mo Fukeng ke lora e ka re ke sekolong ha ke le sekolong ke rutile bagotsi ba ka ke nna fela ya ke ntseng uniform ke go bona why le sanjwetsa hore ha o ke uniform bona ba kentse diaparo tsa hae ba re askisi ne re nana ke re wa tseba hona mo no se ba pala mabesi ha ba pala mabesi ba ya Mosia ha ba Mosia o re wa matha o zama koloi o na ba le lekise and then I mo ba le teng e re ke be then ke tlo tseba we kwala bana beso 7 o'clock jwetsa ngaka ya hawe hlolo ya go tlhapolla ditoro tsa hore e mamele mo Fukeng le wena o batlang go ya lethwaso mamela mo Fukeng jwale ha o lora sekolo ke tulo yeo mo loreng diphetogo tsa bophelo ka go gola di galate ka go diphetogo di bate gore go lo ithutela go itseng ha bophelo ga e feta ya bobedi ha o lora o siwa ke bese
meaning there's something that you miss in their life, there's an opportunity that you miss in their life. Then how long koloi depending on the dog but how long koloi e sebedisa tsatsi le tjhabang le dikelang to reach our destiny ho fikella mo re batlang ho ya teng. Jwale ke batla ho manola toro enana mme go na le batho beo a tsamayang le bona, then which is gore ke batho be e le gore ba etsa ekare ba mo tshei ba mo rata kapo ha ba mo rate ne. So that is why o bolela that is why o bontang gore batho bana na ba nthonyena kaofela, then out of blue bona ba tse ba ntho e right e tlameang ho etsahala, then ga ba mo jwetse ntho e right e tlatlang e fetola bophelo ba hae. Ke ka etsa mohlala ke batla go kwala fela. So o ba mo se ba o sia ka base ho tshore go na le dintho tse ba di etsang behind your back tse ba di etsang, so which is wena ha o batla ntho ye tlo beya mo bona ba leng teng, then o hloleha o ifumana. So this is an inside job ke ntho e ba e etsang sekolo se lo ga ka ditsela tse ngata, but if se include metswalle that will it go ba simple ka hore ha include motswalle it will mean hore wena hona le bagotsi ba hao ba o tswang ka tlase kapo beo ba o potse, but ya nne o ba gotsi ba ba motswa ka tlase. And sekolo e ka nna ba ntho spiritual, o ka nna etsa lo o lo trust itse sekolo, o ka nna etsa lo ke rekenya bosibi ya mabala ka hare ke sekolo, o ka nna etsa lo ke business as don't feel ona le ntho e ntšha o lo ithutanyona ke sekolo. Then so o apere uniform mo no wa bona. So it might happen go na le batho ba o emeng pele o le eto la hao lo trust ba right go na ntho tse no re believe tsona on other side bona ba ntse ba di etsa ntho ke a le bua bana be 068 213 4374 ke makapile ke go ba tshwanelo ke tlo di sample next week Wednesday di 5 go e kenya thuelana ye tsile di suit le ba tla hlakolla enana lo di sa taba ya to 068 213 4364 di short clip sa di video tsena na Twitter Tom TikTok le like DK Facebook page Dr. Puka, Instagram Dr. Puka, Twitter Dr. Puka, kita nak betul mana di sini Dr. Puka kita, jangan lupa, kami salam masyarakat.